Nedavno ubojstvo Kristine Šušnjare, kornatska tragedija i krvava pljačka FINA-e samo su neki od slučajeva na kojima su radili forenzičari iz Ilice 335, a koji rade čak trostruko više posla od američkih kolega. U Europi postoje posebne odredbe što se sve šalje forenzičarima na vještačenje. Kod nas tog nema. Naši forenzičari rade sve, od provala u vinski podrum do barskih tučnjava. Zasad se u njihovoj bazi nalazi 155.000 otisaka prstiju osumnjičenih, a kako na svijetu ne postoje dva ista, ako se griješite, nećete se lako izvući. Temeljem individualnih anatomskih karakteristika mi identificiramo ljude. A da Darwin nije skrenuo s uma, potvrdili su nam i sudski vještaci. Ako ste pucali iz vatrenog oružja ili ako ste se našli u blizini pucača, balističari će vas lako pronaći po tragovima baruta. Utvrđivanje prisutnosti barutnih čestica na šakama nekog koji je pucao, to se ovdje radi. Analiza se radi u komori pod vakuumom i radi se o trokomponentnim česticama koje nas upućuju da je osoba ili pucala ili bila blizu mjesta gdje se pucao. S klasičnim oružjem balističari nemaju problema, a brinu ih nove snajperske puške sa samotopljivim mecima na bazi vodika koji im ne ostavljaju ni jedan trag. To je nepisano pravilo, se na lijevu stranu stavlja sporna čahora, na desnu se stavlja probna čahora i uspoređuju se njihove opće individualne karakteristike. Ono što nas zanima je kod ispaljenja se nanose, ovo je trag udarne igle. Trag udarne igle. Trag zatvarača, znači onog ravnog dijela zatvarača, ostaje na kapsli i ostaje po cijelom obodu čahore. Upravo kada smo došli, forenzičari sa odjela za toksikologiju obrađivali su 65 kg heroina zapljenjenog nedavno u Osijeku. Na ovom ovdje radimo kvalitativnu analizu, to znači od čega se sve sastoji, to je isto plinska, na to radimo na plinskoj kromatografiji, a onda poslije radimo na ovoj tekućinskoj gdje određujemo točno koliko je postotak droge u nečem. Rekorder po čistoći droge koja je došla na analizu u Zagreb bio je 95% kolumbijski kokain koji je zapljenjen prije nekoliko godina u Puli. Najviše lažnog stranog novca u ruke vještaka grafologa dolazi u vrijeme ljetnih mjeseci zajedno s turistima. Ovdje se provodi sve vrsta vještačenja koje su vezana uz dokumente, dakle sve vrste putovnice, dakle putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dozvola, osobnih iskaznica, ugovora itd. u smislu utvrđivanja autentičnosti samog dokumenta, odnosno utvrđivanja eventualno nekakvih brisanja, prepravaka, zatim otisaka pečata, upisanih podataka u smislu identifikacije pisačeg stroja, odnosno pisača itd. itd. Američki CSI serijali su samo vrlo ušminkan prikaz forenzičkog posla. U stvarnosti je on mnogo krvaviji. Godišnje radimo 26.000 predmeta, to je znači gotovo kao da se kaže da svako kazneno djelo mora proći kroz ovu kuću. Može još jedan? Može.